Kelam sih, itu lari. Lamka Division, Lamka East Division LYFte, Tuni, block donation abang na, iya. Lamka East Division LYFte, Tuni, block donation abang na, iya. Kalau video. Aku kehilangan LYF Fellowship di kedua Lamka East Division jadi tu nasisan kapiana sanudi meaning adi nga sisan kecil kuhin na mo na petingam imihing tedi nga isang gam tedi udah nawi telo tedi nga sisan petingam itu apa tak boleh jadi harus jadi kau jadi 2022 apa dah dia dengan civil boy naja betul loh amin dunia betul banget ini mo ini sisan kapian nawa di khadin itu ngai tabeli ngai lo itu ben damna tangkin mo di frontline atia sama koi mo tangkin di email thei lo tangkin di rutin damna tangkin mo dunia LYF Lamka East Division mission to ready to the other